cilj ove promocije je da naša dobra iskustva i rezultate promovišemo mladim osobama sa invaliditetom, njihovim porodicama, stručnjacima, odnosno organizacijama koji rade s mladim osobama sa invaliditetom, kako bi podstakli njih da osobama sa invaliditetom pruže odgovarajuće vidove podrške u nastojanju da budu uključeni u društvo, da se bore i ostvare svoja prava i jednake mogućnosti. Mi se iskreno nadamo i želimo da osobe sa invaliditetom postanu vidljiviji članovi društva u Bosni i Hercegovini i da svojim angažmanom promovišu svoje mogućnosti, zagovaraju svoja prava i žive dostojanstven i samostalan život. Za mene sam projekat bio jedno novo i veliko iskustvo. Pružio mi je mogućnost da ostvarim svoja prava, poput prava na obrazovanje, prava na zapošljavanje i pravo na adekvatne informacije koje ranije nisam imala. I srećna sam da ulogom koja mi je pripala u drugom ciklusu projekta mogu to isto iskustvo prenijeti i na druge mlade ljude i nadam se da će njima pomoći isto toliko koliko i meni.